بینەری زوم سڵاوتان لێبێت. گفتوگویەکی تایبەتمانەیە لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵڵا دەمیرباش، سیاسەتکاری ناوداری باکووری کوردستان، سەرۆکی پێشووی شارەوانی سوور لە ئامەد. گفتوگۆکانمان سەبارەت بە پرۆسەی سیاسی لە باکووری کوردستان بە تایبەتی لە پاش هەڵبژاردننی 31 ئازاری ئەم ساڵەوە دەبێت. هەروەها لە تەوەری دووەمی گفتوگۆکانمانە باز لە سەردانەکەی سەرۆکۆماری تورکیا دەکەین بۆ بەغدا و پاشان بۆ هەولێر. بەڵێ بەڕێز دەمیرباش، تۆ بەخێر بەی سەرچاوان. سلااوڕێز سەرکەوتنش بۆ کورد و کوردستان. هەربژیت. بەڕێز دەمیرباش، لە پاش هەڵبژاردننی شارەوانیەکان لە 31 ئازار دەم پارتی کورد لە باکووری کوردستان توانی دەنگێکی باش بەدەست بهێنێت و شارەوانیە زۆربەی و شارەوانی کە پێشتر قەیم بۆ داون نابوو شارەوانی بەدەست خست دووبارە. بەڵام بەری نەها هەواڵێ من خوێنمەوە کە هەوڵێک هەنە لەلایەن دەوڵەتی تورکیا بۆ دیسان دانانی قەیوم لە بەتایبەتی لە گەورە شارەوانی ئامێت، مێردین، هەروەها لە شارەوانی سووریش کە بەڕێزت پێشتر لە ساڵانی ڕابردوو سەرۆکی گەورە شارەوانی سوور بوو کە من 2014 هاتم لە جێمتەوە چاوپێکەوتنێکی ڕۆژنامەوانیم ساز کرد. لە ئێستا ڕەوشەکە لە باکووری کوردستان چۆن دەگوزارێت؟ پێتان وایە سیاسەتی قەیوم دیسان چێ ببێ لە شارەوانەکانی باکووری کوردستان؟ سلااوڕێزی خۆ هەموو گەلێمەی کورد و کوردستانی دکم، بە تایبەت ئەv هەڵبژاردن لە هەرێما کوردستان و لە تورکیە معنای خۆ جودا جودانە. me gotkî li Kurdistanê em azadî dixwazin، wekhevî dixwazin، zimanê xwe, nasnama xwe, çanda xwe dixwazin û sîstema qeyûm naxwazin, em êdî şer jî naxwazin. Bi taybet li Kurdistanê îrada partiya me û gelê me vî peyamê da. Li Tirkiye jî bawer bikin gelê me polîtîk nîşanda û dijî polîtîkayên şer، dijî polîtîkayê qeyûm، dijî polîtîkayê edaletê dengê xwe da hinkî partiyan û polîtîka AKP û MHP û Ergenekonê têk bir. Yani bi taybetî li Tirkiyê ev hilbijartin mana xwe ew e kî em sîstema qeyûm naxwazin، em sîstema dîktatorî naxwazin، em sîstema dagirkeriyê naxwazin û em dibêjin aşîtî û aramî û azadî û demokrasî ava bibe. Mana xwe ev e. Lê anha desteletdarên Tirkiyê hêna jî vî peyamê nedîtine، dixwazin dîsa qeyûma li ser şarewaniya bikin. Mesela du roj berê ji bo em bêjin destkeftina şaredarî ketinê da rabûn dibêjin nawe marşa îstîklalê nexandiye، ala Tirkiye ve niza çawa kiriye، mana digerin anha jî lêkolîn dest pêkirine dixwazin hêdî hêdî bi dest qeyûma bikin. Mana xwe ev e kî dibêjin win rûreşiya me derxin ortê، diziya me، nîjadperestiya me، kevneşopiya me derxin ortê، em naxwazin û em ji vêya ditirsin. Ev ya alametê tirsê ye. Yani sîstemê dagirker، sîstemê dîktatorî diziya wî، nîjadperestiya wî، qirêjbûna wî derkeve holê ditirse، ji îrada gel ditirse، ji îrada azadiyê ditirse، îrada nasnama gelê Kurd û Kurdistanê ditirse، ji ber wî jî hazirî dike ama li wanê jî derket holê êdî Kurd ne Kurdê berêne û Tirkiye jî ne wek berê ye، êdî bi taybetî li ser wanê xwestin vî tiştî mînak bikin، lê gel berxwedan kir û nihêşt qeyûm bê havêtin. Ez bawerim êdî binketina sîstema dîktatoriya Tirkiye ev hilbijartin. بەڵێ لە وانی باکووری کوردستانیش کاتێک بەڵگەنامەی دەست بەکاربوون نەدرا بەڕێز عەبدوڵڵا زەیدان و پاشانێ خۆپیشاندانی کورد لە وانی باکووری کوردستان و لە چەند پارێزگایەکی باکووری کوردستان فشاری وی وای کرد کە
ماف بۆ عەبدوڵڵا زێدان گەڕێنەوە بەڵام پێتان وایە هەر مەترسیا قەیوم هێنە لە بۆ نمونە لە ئامەدە یا لە مەردینێ لە شوێنێکی تر مەترسیا هەنە لە ئارەدا هەنە تاکو ئێستا بتایبەت لەوانەیە مەسەلە نە شارەوانیاوانێ تەنی بوون ئەگەر لێ دەرێ سەرکەوتنێکی ببانە ئەس باوەرم حەیا شارەوانی ئیستانبۆڵجی قەیوم ببانە یعنی نەتەنی ئەم بێژن وانێدا قەیوم ببانە تا هەموو هەرەمەی کوردستانێدا قەیوم دیسا ببانە لێ ترکیەژی گەلێکی شارەوانی بە قەیوما دەستکردستانە مەسەلە چی بوو؟ مەسەلە سیستەما دیکتاتۆری و نیژادپەرستی و بیردۆزیە ترک ئیسلام دخوازە ئیرادایە ئازادیە گەلێ کورد و کوردستانێ لە هەمبەرەوی دەرنەکەبە هۆلێ ژبەروی و خەستوی تشتی بکە ئەما ئەس باوەرم gelê Kurd nîşanda bivî berxwedana xwe bivî yekîtiya xwe dibêje êdî em sîstema nîjadperestî û dagirkerî naxwazin yani sivê êrîş dibekî li qeyûma bibe jî lê êdî gel bi berxwedana xwe rê nade vî tiştî yani êdî wek berê tirhet nebin û ew jî biyazanin êdî ditirsin bêtir quweta wana hêza siyasî jî newekberiye îro di nav AKP û MHP de gengeşî û alozî nakokî zêde bûye hûn zanin kî sîstemê dagirkeriyê da diz gava diziyê da bi hevdû şer nakin parkirinê da şer dikin îro van dîktatoran van dizan kêm bûne û hebûna wan jî kêm bûne ji ber wî ji ber parkirinê tilev xin ev pişaftina wan e ev binketina wan e ez bawerim di nêzik ta ti sîstemekî nû hêdî hêdî di gelê din da jî tiçêbe بەڵێ وا بڕیارە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سبێنێ سەردانە فەرمی بەغداد بکات و چای بە پرسانی حکومەتی بەغداد بکەوێت و پاشانیژی سەردانی هەرێما کوردستان کە پشتی 12 ساڵ بۆ جاری دووەم ئەردۆغان هەم جاری یەکەم وەکو سەرۆکوەزیران جاری دوم ژۆک و سەرۆک کۆمار سەردانی بەغداد دەکات تێڕۆینەکانی تۆ بۆ سەردانەکەی ئەردۆغان چییە کە پێشتر لە کەمپێنی هەڵبژاردننی شارەوانەکان گوت لە هاوینی ئیساڵ ئۆپەراسیۆن بۆ سەر هەرێمی کوردستانê ئەنجام دەدەیت بتایبەت ئەم کارم وی تشت دibêjin sîstemên dagirker dixwazî kemalîst dixwazî Türk İslam dixwazî behesî dixwazî farsî hemû berjewendiyê wan ser tinebûna mafê Kurd û Kurdistanê yani em bîyabêjin Tirkiye Iraq Sûriye û İran ser vî esasî tên berhevdû dibêjin mafê Kurd û Kurdistanê em biqedînin dixwazin Kurd û Kurdistan ji ortê rabe ji ber wî jî yani em bêjin Tirkiye û Iraq û Sûriye û İran ji bo berjewendiyê xwe pirî cara hatine berhevdû di Tirkiyeyê da 100 sale jî sîstemek heye dibêjê bira mafê Kurd û Kurdistan bin pê bibe hûn çi dixwazin em bidin yani binêrin îro Tirkiye li Îranê ser esasê tinebûna Kurd û Kurdistan tê berhevdû Tirkiye bi Iraqê nakokî û alozî wî hene ser tinebûnaya mafê Kurd û Kurdistan tê berhevdû Tirkiye û Sûriye nakokî û alozî wî gelek zêde ye ama ji bo mafê Kurdistanê pê bibe tine bibe tên berhevdû îro vî hevîtinê jî ser vî mijarê meriv qise bike yani çar neyarên me yani dagirkerên me ser esasê tinebûna Kurd û Kurdistan tên berhevdû îro ev ser vî esasî yek duemîn aslında beriya Erdoğan jî hûn zanin İbrahim Kalın û Hakan Fidan êdin gelek cara hatin hem hewlêrê hem jî Bexdayê xwestin li wê derê em bêjin hêlînekî Kurda du hebe hene yek Başûr e yek jî Rojava ye dewleta Tirk ji ya ditirse dibêje Kurd pêş bikevin ti Kurdên Tirkiye jî mafê xwe bigirin wê çavê pişaftina sîstema min e jî ev vî tirsê ye û jî Iraqê ra jî dibêje eger Kurdê te pêş kevin
کوردێ مژی پێشکەبن ji ber wî were neyarê me Kurdin û em ji bo neyarê xwe tune bikin em bên berhevdû ser vê esasî tên berhevdû. بەڵام پێتان وایە لە هاوینی ئی ساڵات تورکیا ئۆپەراسیۆنی سەربازی بۆ سەر هەرێمی کوردستان ینی ئۆپەراسیۆنێکی گەورە کاریگەر ئەنجام بداوکو خۆی باسی لێوە دەکات یعنی زوودایە ئۆپەراسیۆن هەیە داگیرکردن هەیە لێ ئەم وی تشتی زانن دیکتاتۆر گاوا دikevin قریزە ئابۆری سیاسی شەر dixwazin xilasbûna xwe ji şer dixwazin ji ber vî esasî da dagirkirina başûr û dagirkirina rojava mena xwe tiştekî din e yanî sîstem di qrîzê da ye pişaftinê da ye dixwaze vî qrîzê vî alozî vî nakokî berhava bike êrişê Kurda dike aynî tişt ji bo Iraqê ye jî ji ber vî Bexda û Tirkiye dixwazin êrişkirina û dagirkirina başûrê Kurdistan li wê derê sîstema federalîzmê ji ortê rakin û taybet dixwazin rojava da jî ew sîstema xweseriya demokratîk ji ortê rakin yanê mesele ne PKK ye mesele dixwazin azadiya Kurd û Kurdistanê ji ortê rakin dibekî behane îro bêjin kî em PKK ji ortê rakin lê em ya zanibin mesele ne PKK ye mesele li wê derê û li ku derê di Japonyayê da jî îradekî Kurd hebe dixwazin wî biqedînin yanî gerek gelê Kurd û ê başûr bi taybet şiyar be mesele ne PKK ye mesele dagirkirina Kurdistana azad e mesele dagirkirina rojavaya Kurdistan e dixwazin wê derê bigirin û binê erdê serê erdê çi hebe bixwin û ji xwe qrîza xwe ya aborî û siyasî bere bikin vegerin ji însanê xwe re bêjin binêrin me serkeftin kir û me Kurda ji ortê rakir mesele ev e ji bo wî lazim e hemû Kurd û Kurdistanî li hemberê vî polîtîkayê yek bibin binêrin navêna Tirkiye û Îranê de problem nakokî hene navêna Tirkiye û Iraqê de problem hene navêna Tirkiye û Sûriye de jî problem e ama hemû problemê xwe datînin jî dibêjin em Kurd û Kurdistanê ji ortê rakin îşte wê çavê em gere bipirsin çima ji bo wî tiştî nabin yek بەڵێ ئەو کۆماری تورکیا ڕاگەیان کە لە پاش بەغدا سەردانی هەولێریژی دەکات ئەم پێشتر سەردانکردنی ئەو ڕوون نەبوو بەڵام لەسەر زاری خۆی ئاشکرای کرد کە سەردانی هەولێر دەکات لە پاش 12 ساڵ سەردانیکردنی هەولێر لایەن سەرۆکۆماری تورکیاوە پێت وایە پەیوەندیەکی نوێ لاپەڕێکی نوێ لە پەیوەندەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و تورکیا بێتە ئاراوە کە لە پاش ڕیفراندۆمەکەی 2007ەوە پەیوەندەکان لەسەر ئاستی فەرمی لەسەر ئاستی حکمی پاشەکشەی کرد ez vî tiştê dibêjim ev ziyaret di dîrokê da cikî pir girîng digre yanî gerekî hem Iraq û hem jî rêveberiya heremiya Kurdistanê bî bersîvê bidin gerek Tirkiye di vî mijara dagirkirinê da destvala here ji wê derê yanî destûrê nedin ji vî polîtîkayê ra bêjin kî win Tirkiye nikarin vê derê dagirker bikin û vê derê alozî û nakokiyê me bi me ra ye tu alozî û nakokiyê xwe bi me nikarî biqedînî ji ber wî jî em destûrê nadin û em welatê xwe dagirkeriyê naxwazin binêrin Bexda dixwaze îrada xwe û hiqûqî bibe lazim e polîtîkayê Tirkiye re nebe yek Herema Kurdistanê bi taybet gerek vî tiştî bike bêjekî em Kurd û Kurdistanî ne dibe têkilî û peywendiyê me bi tera aborî û siyasî hebin ama em dagirkirina Kurdistanê destûr nadin ev îrada me ye ev herema me ye û mala me ye win nikarin mala me ji destê me bidin gerek lazim e seknekî dîrokî seknekî Kurdistanî awa hebe silav rêz بەڵێ یعنی کەواتە
پێت وانییە کە لەم سەردانەیە لاپەڕەیەکی نوێ یاخود با بڵێن لایانی کەم پرۆسێکی گفتوگۆ بۆ مەبەستی ئاشتی لە نێوان پارتی کرێکارانی کوردستان و تورکیا بێتە ئاراوە کە ڕابردووە هەرێمی کوردستان ڕۆڵی ناوبژیوانی جێرا بە تایبەتی لە پرۆسی ئاشتی 2013 کە ماوەی 3 ساڵی خایەن هەرێمی کوردستان ڕۆڵە ئیجابی گەڕا بۆ پرۆسەکە بەڵام لەم سەردانەی ئەردۆغان پێ ناچێت کە بابەتێکی پرۆسی ئاشتی گفتوگۆ بکرێت. لازمە باشووری کوردستانی و بتایبەتی سیستەما عێراقی تشتی ji ئەردۆغانە و تورکیا ڕەبێژن ئەگەر ون دخوازن چارەسەریکی هەبە ئالۆزی و ناکۆکی وێ سیاسی و ئابۆری بقەدە لازمە ون بە کوردارە پرۆسەسێکی ئاشتیە بکەن. بانگا من برێز مەسعود بارزانی نێچیروان بارزانی و مەسرور بارزانی ئەوە ئەگەر دخوازن سەکنێکی دیرۆکی بیننجی بێژنکی ji بۆی çareserkirina Kurdên Bakur û Tirkiye em piştgiriya dikin û em alîkariya dikin em amade ne. Êdî şer êdî dagirkirin ne çare ye. Em Kurdin ew jî Kurdin. Êdî Kurd bi Kurdara nakokî û alozî wî tune gerek bî peyamê bidin. بەڵێ ینی دواوتە یاخود شتێ هەبێت تۆ بخوازی بیڵێیت فەرموو. لازمە هەموو کوردستانی bi taybet başûrê Kurdistan û çar perçê Kurdistanê gava çû Bexdayê û gava çû Hewlêrê lazim e bi sekna xwe jî bêjekî em welatê xwe dagirkirinê naxwazin. Silav û rêz. دەست خۆش زۆر سپاس بەڕێز عەبدوڵڵا دەمیرباش کە لەگەڵمان بووی کاتی خۆتی بە ئێمەدا و سپاس بۆ چاپێکەوتنەکە و ڕۆژێکی خۆش. سپاس بۆ تۆ بەڵێ بینەرانی ئازیز هاتنە کۆتایی ئەم چاپێکەوتنەمان لەگەڵ بەڕێز عەبدوڵڵا دەمیرباش هەر شاد بن.